Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, memperkenalkan diri. Taruna Madya atas nama Eka Wahyudi dari kelas Nautika 4G NIT 1941135 Peleton B3 Kompi Bravo. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Madya atas nama Ferry Islam Mirasya NIT 1941136 dari kelas Nautik 4G Peleton B3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Madya Fikrin Anugrah NIT 1941137 Peleton B3 Kompi Bravo kelas Nautika 4G semester 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, mohon izin perkenalkan diri. Taruna Madya Fuad Antoni Rusman, Taruna semester 4 NIT 1941138 jurusan Nautika kelas Nautika 4G Kompi Bravo Peleton 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Madya atas nama Geraldi Nugra Mewanglo NIT 1941139 Kompi Bravo Peleton B3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Madya atas nama Gunardiwan Akbar semester 4 NIT 1941140 kelas Nautika 4G Kompi Bravo Peleton B3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak memperkenalkan diri. Nama Harisman NIT 1941141 kelas Nautika 4G Taruna semester 4 Peleton B3 Kompi Bravo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, Taruna Madya atas nama Ian Saron NIT 1941142 dari kelas Nautika 4G Peleton Bravo 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Madya atas nama Ibrahim Husain semester 4 NIT 1941143 kelas Nautik 4G Kompi Bravo Peleton B3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Taruna Madya atas nama Ihsan Basri NIT 1941144 dari kelas Nautika 4G semester 4 Peleton B3 Kompi Bravo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Madya semester 4 NIT 1941145 kelas Nautika 4G Peleton 3. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Izin memperkenalkan diri. Taruna Madya atas nama Indra Andrian semester 4 NIT 1941146 dari kelas Nautika 4G Kompi Bravo Peleton B3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Taruna Madya Indra Nugraha Marwan NIT 1941147 dari kelas Nautika G Peleton B3 Kompi Bravo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Madya atas nama Irham Setiawan NIT 1941148 Peleton B3 Kompi Bravo. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Taruna Madya Irman Saleh NIT 1941149 Peleton B3 Kompi Bravo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Madya atas nama Ivan Afandi NIT 1941150 asal Jakarta, kelahiran 17 Februari 2001. Mohon izin Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat sore. Mohon izin memperkenalkan diri. Ternama di atas nama Julius Diambes Pratonapa, NIT 1941151 dari kelas Nautika 4G, Pluton Bravo 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Taruna di atas nama ANE NIT 1941152 dari Pluton B3 Kompi Bravo kelas 03 4G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin Pak, Taruna Madya atas nama Laode Mudiansyah NIT 1941153 Pluton B3 Kompi Bravo. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Madya semester 4 atas nama Leonardo Ruiz Bonaventura Hoke, kelas Nautik G, nomor induk Taruna 1941154, Kompi Bravo, Pluton 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri. Taruna Madya atas nama M. Farudin, NIT 1941156, Pluton B3 Kompi Bravo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Taruna Madya atas nama M. Rafli Yusuf, NIT 1941157, Kompi Bravo, Pluton B3. Sekian dan terima kasih.